Assalamu alaikum, urmattu көк бөрі аламан сүйүүчүлөр. Накей бүгүн 11 октябрь Чаңгетке улакка жөнөдүк. Жанымда Муса аке. Биякта Кутман аке. Анда алдыбызда да каттар кетип атты. Чаңгетте бүгүн чоң аламан улак туугандар. Ошону Кутман сенден сурап алгантым, ошол Өзбекстанга кетти. Жакын эле кетти ал. Акылат немеден кеткенден кийин каякта жүрдү? Алапкада жүрдү. Алапкадан келип Бишкектен. Алтын? Ооба аке. Өзгөмгө келди. Видео тарттым аке. YouTube'a келсең айтып коем. Кутман Кызылдан болот. Советскийлерге. Кутман аке. Тааныйм Кутман аке. О, телефонда YouTube'a тарта элек маалыңда. Катыраак сүйлөң аке. YouTube'a тарта элек маалыңда дейм. Неме эң кымбат аты саткан биздин территориядачы. Канча миңге кеткен ошол ат аке? 18ге. 18.000 кеткен. Канча жыл болуп калды ошол ат сатылганына? 2019 саткан. 2019 сатканса. Ошол азыр Өзбекстанга түшүп кетти. Мен да азыр болсам да. Ошол азыр сурадым Акбатанын аты депчи. Аттар дагы чыга берет да өзү. Жакшы аттар, а? Аке ошо Нурбекке чапкан красавчиктин баласы да кара кет. Мальчиктер Нурбекке чапкан. Ооба. Красавчиктин баласы, а? Андан үмүт эке алган. Квартир. Балбандар, балбандар. Nereden tart? Nereden tart koy? Ulan YouTube'a düşüp bağırın. O legenda. Güzel falan. Güzel falan. Şampiyon. Hayda. Aka bir kızık neslerden söylep berin hem bıyıl kulaklar kандай oldu aka? Bıyıl kulaklar zor oldu. Dolu da çekedenç. Nemede Özbekistan'da ulak başlandı bayağı. Geçe birinci ulak oldu okşaydı. Özbekistan'da? Ova. Oşol ulaktan keyin emmi bayağı biz daha alt çeyresinde жүрөбүz da. Ardından özünün gruppası var, söyleyip жатырган sözleri var. Adam bayağı her nefsenin özünün ekspertleri var da. Ova. Sportsmenlerin dağı, ulakçıların dağı, at bozucuların dağı, sahipkerlerin dağı. Bayağı birinci Allah'dan koy. Bırak Allah Teala yaratkan nerselerde biz bayağı kozda tap at jönüp mesela temirden de maşinanı çıkarganda bayağı adamlar da. Oşo sıyakты az ulak Özbekistan'da ulak boludan ушул улактан кийин биздин Кудай кааласа ошондой өзүбүздүн кыргыз жылкылар, өзүбүздүн тектүү жылкылар Кудай кааласа баягындай болот деп атат. Кичине дагы 30-40% даражасы көтөрүлөт депчи. Неге дегенде 5 күн улак болот экен Өзбекстанда. Катарынан, а? Ооба. Катарынан 1 күн 2 күн дем алыш менен болот экен. Ошол 5 күн улакта аттардын тагдырлары чечилет дейби? Ооба. Аттардын тагдырлары чечилет. Айырга биздин аттар чыдамгайлуураак Өзбекстанда мара менен чабышат да. Ооба. Жеткизиш керек. Эми билбейм, айында көбүнчө дем алдырып чабып көрүп атабыз силер дагы чоң Польшанын аттарын, Россиянын аттарын 1-2 келе салып алып чыгып даматырып кайра салып атат. Ошондой кылып эле жеткизип марап кылып жүрбөсө тамай чапканда бирок билет да бар бирчи. Ооба. Тамай кайсыл аттар чуркуп атат. Ошонго эми биздин Карабай, биздин кыргыз жылкылар, зор жылкылар деп, алардан дагы зору чыгат. Бирок эми көбүрөөк басым ошондой да. Карабай жакшыраак, а? Мен өзүмчөм да бир сыйра карап көргөнүм себеби Россиядан, Европадан келген аттардын туяктарынын түктөрү чоң да, аяктарда баткак саз. Биздикилер бийик, бизде таш. Ооба. Алла Таала да природа аратып жаратат экен аттарды да. Анан баягы аттардын таптоо, багуу тартиптери бирок баягы 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы дегендей мурунку менен азыркынын 50 жылдыкы мурунку менен азыркынын тапташы, багышы ошун башка да. Ооба. Неге дегенде илгери аттарга жемди азыр кээ бир киши 2 мал берсе болот, мурун ата бабаларыбыз 1 мал берген экен, азыр 2 мал берип атат дегенде эле бир кыйтык бир суроолор бар да. Эми мурун биз ошол замандарды көргөнбүз да. Немени жөн эле нан эмес
buğday emes, taza buğday emes zagara nandарды жеген убактыларды алмаларды аттарга аяктагы жем берген. Берсе 1 кило, 2 кило, 3 кило бергендир. Ал 3 кило жемди 2 малга бөлүп бермек беле. 1 малга эле бөлүп бергендир. Ооба. Аны алмалды мен о жаш малымда ham учурчу эле паланча деген атыны куугазык кылып багыптыр деген сөздөр болчу эле. Азыр аттардын бардыгы куугазыкта. Ошо үчүн булактар күч алып атпайбы? Азыр барсаң кирбеген, барбаган ат жок. Бардыгы эле бар ода. Ana şunun arasında sekeyin tandalı otlar çıkıyor degende. İnşallah buna bugün dağı çanget ulak'a get otağız. Bu ulaktın özünce bir nemesi öte güçlü eкен da. Demek. Hazır o şaktan durup kanca işte kanca degen meseleler vardı taşlamdan ulak'a get otağız. Önde de çapmayın. Bunun özü geçti özünün nemesi öte kıyın da. Ulaktın tertibini ulaşam öte kıyın dersem. Bu bir boy bes problem okşaman dersler. Hazır bütün kitaplarda okugula, Audi kitaplarda okugula. Bir daha Alaman jönünde at taptagan sahipkerlerin farkı yok. Jalan baygeniki de. Jalan bayge boyunca atlar baygege çapkan boyunca. Ошон үчүн Alaman'ın tertibi boyunca bizde özünün atabı olar, saltan kalgan, o bilgen boyunca sekin tarbiyalaş gerek. Al kitaptagi boyunca olmasa atlar bağındaydı. Baygen atları da değil mi? Baygege bugün çaptığı oldular çok degende 1-2 ay 3 ay diyeyim olar. Alaman'da biz günde çağırmayız. Boy bes pravayla okşaş oşamda lek atletik ve boy bes pravayla sizlerden tertibi trenirovkaları başka da rejimleri başka oşaş. Alaman'da sekin tertibini karab taptaş gerek. Attı bağı şoğay taptaş öte kıyın. Tavada gel oşaş aytıp olsa atçı koy tapçı koy. Bugün hazır bizde tutmada gözden at yüklep kettiğiz. Gözden satılar. Raparlardan tartıp koyasın. Oldu ekan. Kulağını gelip görüp Jakşat alam degenlere gelip çağ görüp alı öğreteyim. Hazır ulaktın sezonu bu yerde ulak var. Görüp almanlar. Bola turgan ulakları var. Salıp görüp alı öğrettin ha? Salıp görüp alı. At hazır özün baksın özü işetirgan uvaktı hazırcı. Жазғы көзгü mal emes, aytın dep satatırgan emes. Hazır atlar özün sen azın özü işetirgan mal. İnşallah YouTube'a çıkarıp koysam dağı şu sözleri ulap koysam dağı bunu öğretip iyi tartırdan. Onda geçin de çıkarışım gerek onda ki. Çıkarsam olur inşallah. Olduğunda sağ bolun aka. Aman bolun. Sayapkerçiliğiniz daha bundan daha güçleyiversin. Sayapkerçilikten hem sayapken öte kıyın işegen olsun. Özü erkek kişi at meden şundan konaklarını bazı kırgızlardan şu oylarda cilikleşmeden öte acıranıp duradırgan bir memleketler kırgızların içinde erkeklerin arasındağı için at taptaşmadan bu toylarda şu cilikler el meyman kılış. Zaten toydan başka cilkını qaysı yerleri sıydı, qaysı yerleri sıyı yok деген нәрселер biliş gerek. Biz oşalarını bil almay yürüyoruz. Oşalarını yürüyoruz gerek. Oşan için aylarda dağı birden ekiden kasaplar vardı. Şunu siyahtı Жақында оқытылмыш өз мұрында оқытушы деп ат жалында жігітті періштелер Алла Таала қолдап айтты дегенші. Бұл хадис бар екен да. Аттың үстінде аттың ойындарында періштелер қош ойнайды екен. Одан кейін жанын қылында бисмилlah дегенде ошол періштелер оқменен чоң ойнап, чоң ұшады екен. Ошол эки жерде чоң маселе бар экен Аллах дечи. Ошол үчүн улакта дагы сактай дегенде болбосо согуштай. Ошо Кудай кааласа ат баккандарга биз дагы мен өзүм негизи улак чапкандарга, ат баккандарга неме кылам да.
atım çok. Halıydı, ulakçılar. Jakısı, jamanı, atın üstünde жүрөбү, atmak ota, ulak çapıp ota, özüm siyleyim alardı. Ege degende bunu ulak çapkan, at çapkanda bizdin gelecegibizde, bizdin tarıkыбызda, ulak ketip kalanlar. Bizi bayağı saldatları silaylı, vayinler silaylı deydi bak. Şu siyahtılığına da bular edi. Dayar oyunlar da ulakçılar edi. Vardık nesike dayar degen? Vardık nesike dayar. Ondan da ki videonun zingitlayız bize daha sözleri var be. Oldu. Sizler özgür sunucu ondan dayanık ovalı. Gelip atlarkan gelgende bersene cevap veriyoruz. Suramayınca çıkmaydı. Surasanlar aldı gibi. Ben özümün esmen çiğip algan nerseleri olmadı. Atlardı. Kusağa çıkmaya da arka verki dese